Kani man lagi napulaan na mi kaon og balanghoy ug kamote dire sa bukid day unya kay layo man kay mi palitanan og pan diri mo nang nag-decide ko day nga magbuhat ko. Kay kabalo man sa kumubuhat og pan ko day nga ako ang kagwalingong resipe ba. Unya kanamday ko harina dire sa balay day mo nang akong gibuhat og pan. Kay kani man si Fatherland day buntag og hapon day is mga pi man gud ni siya day iyang kape day baway paris mo nang gibuhatan ako sila og pan. Og ako ra sa nang gimama og lingin day mo nang uban day wa na lingin please lang. Ay dadi na kailangan og perfect nga lingin jud na siya day ang importante day is naa jud mi makaon diri. Kay layo kay mi palitanan diri day kailangan pa mi mamasahe og 60 pesos day. Kaya amo among lungsod day layo ra pud ni diri sa mo ang barangay. Muna kung gusto jud ka mo kaon og panday, moadto jud ka og lungsod day, imuha jud ang tagaan og time. Pag humagluto na ako day, ay siyempre tawgon na nato na atong hari diha. Kana nga sanina day, mao jud na pirmi niya suoton day, bahalag na siya sa balay day, bisa pag manari manimba day, nakapulo jud na siya day. Kay ganahan daw kuno kay siya ana nga pulo day, kay lagi pinalit man gud ako na siya day atong last birthday niya ba. Unya kay Diyos mio day, tagakita na ko day, mao may pirmi niya masuot day. Mo na kaunahon ako day, lamia kay gisigisyonan sa nina aoy, kay di naman jud niya undangan og suot. Ay charot lang, ganahan man gud kay sa Fatherland ana